Amen. Yeah, to every so long a patchy le to ni tai out. So Lord. Ya ole session lona lua le nei la talanoa tuai e faulu talaina fa pe ole hindrance to prayer o me fa la veina le tatalo salo after ile sunga fiti mole meta upulea na talanoa ina ile taua tele le mele le tatalo to tasi ya meta utia te faia tu taua tele le me o lo spend time prayers alone. Yo ona masani ai na vai le finga na to eseia te oile lo fia ile melo lo te talo na oi spending your own time with the Lord. Ole meta puna le te fia talo no ile tai aule ole mele ta ua ole hindrance to prayer po mea fo ie fa lave lo te talo. Now, before I go into the topic, I want to say that if you fail to pray, you will fail everywhere. A prayerless Christian will always live in the flesh. So se kerisiano e le fia te talo e ola lava le tino. No man is greater than your prayer life. Ele ise si mafai ona la sia le sila sanga mawalunga e ngata la walu ilunga le me ngata ila te talo. A man who is intimate with God is never intimidated by man. Revival delay because prayer delays. So se tangata e mafuta e malea tua, e le ai sisi na te whaafewheina o ia. The secret of praying is praying in a secret, Reverend Hill said. The secret of praying is praying in a secret. Na fetala Yesu Lucas pray always and never give up. Now Jesus is talking to individuals. He is talking to one person. Paul said, be persistent in your prayers. Paul said, pray without ceasing. Jesus said, ask and keep on asking, meaning pray and keep on doing it. Now, firstly, God is ready to hear and listen to your prayers. Jeremiah the Lord God said, call upon my name, call to me. I will listen, and I will also show you great and mighty things. Psalm 116 verse 1 and 2. David said, I love the Lord, for when I called for mercy, he bent down to listen. One translation says, I wanted to understand prayer. Prayer is the aroma that brings nice smell before the throne of grace. Ole mea manongi le mawhai ona tatou avatuina I luma le atua. Ole mea ino le tatalo o le tangata whaatua tua. Ole mea manongi I luma le atua. Whaalinga nai mo le whaalinga e lima whai upe valu. The 4 Peace and 24 elders are bowing before the throne of grace. They are holding
the golden bowls full of incense, the prayers of the saints. O mai tu sipa ia. O lo o ifo to ina ma mea ola e wha. I luma no wha. Ia wha whanga. La ifo to ina ma mea ola. Ma pous ma mea fo iyo containers la la tau lima. A wha mai o la ifo wha pia. A o le paule o la e tumu I tu tonu o te talo o le au wha o la ina. So I'm thinking that if that is the case, then it seems to me that God commanded the angels to go around the world and collect all the prayers of the saints. And then that prayer becomes the aroma, the nice smell. If you don't pray, then there's no nice smell before God. Amen? Pray, because the more you pray, the more incense, nice aroma, smell that comes before God. Let's have a look at prayer. What's talaina fo il to ma moelo na fitu fa ma fo ilonga. Ona lolongo ile o ile langi pe a tol vai luanga le mu o tu waso tasi. Ona u loa fo ile angelo e to fitu o e tu lumo le tua. Wa vatu fo ia te ila to pu fitu. Wa sau fo ile tasi angelo matu mai le fata fai taulanga. Wa ia te ia le pu au e fa mu wai me manongi. Wa vatu ia te ia me manongi e tele. Ina ia vatu wai a to matalo sanga au pa ia umma ilungo le fata auro. O iluma no fali o le asu fo o le me manongi o le lima angelu aluae a to matalo sanga au pa ia iluma o le atua o tango fo ile angelu le ipu e fa mua me manongi o ia fa atumu ina ai ile afi ai le fata fa taulanga o la foi fo ai le lalolangi ona ia ile o leo ma fa titili ma wila male mafui ka o kia la le mele la kupu le mai fa fong mai e tau o tele le mele o te talo au fa o laina. O le taimi e fai ele walu le sitianga le kale sia walu le pilioto le fitu tausanga wa sauni le atua e fape non se salo na to sale lolang pa fonga mai le si meta o le fai mai wa sauni le angelo e ile le pulo na fitu ala sauni e wa uma this is seals le ta no la sauni le angelo e ile le pulo na fitu a fa mai la tala tu spaia fa mai o mea manongi ua mix fa tasima matatalo le au fa ola ina. Amen. Did you see the verse? Fa mai o mea manongi ua mix fa tasima matatalo le au fa ola ina. Fa mai la ona tongi le angelu le lalolangi. Fa mai ua tupu le mafui e tele. It's amazing. It's amazing that the prayers of the saints will be very instrumental in a time of judgment when God pours his wrath on the earth. No fa atu le ia tato maftanga e kai makua o le mene o le tatalo le ufa o le ina. It's so important to God. Ele ki o consistently throughout the Bible o lo tala noa pertus pa ia taunga tele le mele o le tatalo le tangata fa o la ina. Your prayer as a Christian matters to God, and it is one of the most powerful weapons against the devil. Fafonga me oto o le kasi lea upena ese le matautia le malosi powerful. Eta ua le tusi pa ia o le weapon of attack mankua o kou e yai weapon of defense, ma weapons of attack, or defense la weapon of defense le yai le famayo, o le pulo tau leanga, o menga ko le weapon of defense. But weapons of attack, spiritual weapon of attack, e la vea e la le prayer. Amen? Yeah, that's another topic. But it's very powerful when Christians pray, they become more powerful than the atomic bomb. Because when we fire the atomic bomb, amen. But if you send the prayer as a weapon of attack, it only destroys the enemies, but it blesses you that sends it. So if I tell you my neighbor,
Now, I want you to be very honest with you. Lift up your hand if you pray every day. Okay. O le ala akele tausanga o makokinga nga makavavahu aku le te talo a lea. Si ungalo lima pera pe kakalo e soma. Vafanga mai. The one thing that will give you the strength to make it through is prayer. Lena fafonga talo afiti, fafonga mai. When life gets tough, and when a going gets tough, when the tough gets going, the only thing that will sustain you is prayer. Because every time Mafatia Yesu here will withdraw himself to a solitary place and he will pray. Ayalanga te talo Yesu, a refreshing. So let's talk about hindrance to prayers. O mea ia whaalavelave le te talo al tangata whaolaina. Number 1, unconfessed sin. Salamo es ono sumaleono whaeupu es sumalevalu. If I had not confessed a sin in my heart, the Lord will not have listened. Ele whalongo lea tua ono la yei mea la tena na to tono lodo to ele o ta ua ele tua. Whawhama mai. Don't try to hide anything. After all, God sees everything. Kilo le tua le kakalo le ma senka ko whawhama mai. Awa o lau sila whanga yati. E pei o le mea tatia fua le malai. E ke fiwa la nga e lo uma le atua. Vai lau nepa e lo uma le akua o mea ngai fai. Ai fa longa la o le me manga ia pe a fai. Ka ui le atua la wanga sa. E le atua. A wa ele ma funga ka ui sesi ia ka ui le atua la e sila mai le ali. Ai fa ko ese le atua. Ya fa penga e ku ia se nguko sesi e ka kawalanga al ke fa ko ese nga langa e ku ia longa. Amen. Number 2, Number 2, bitterness and unforgiveness. You cannot go into prayer when you are harboring bitterness and unforgiveness. Ele mafainga adu ke kakalo ala ke felu wa imanga mea o onga ilo loko. Amen. Me ole loko le fa mangalo. Afonga la to tispaia efeso fafa upo lusu lono lusu fitu ia a o to wita a wala salai a wana ingoto le la o itapea o to a wa foi nei tu na to o to se me mautu wailiti apollo ela la fa kanga kuspaia leika because human as we are anger is an extreme emotion. So la fa kanga kuspaia e ka kawanga e hika e le isi so ka ko angeru mo kanga kai e ia kai me kei kai a fa mai mai a eita aua e te anga sala o longo winga la a eika a weke ku ia longo nguku a wala malo wikanga ku ku hala ia le mai kai a wangi yo amen a eita o tang sala fa mai disi me ma ia sa mai a wo fo ine e tu ina se me e mautu wale ti apo a fa mai la. You are angry with another person and then you go to sleep without sorting it out. Amen? Or not even praying about it. E ke ala I forisi kai au. Wa fa fikuinga lo wika lenga I kanga. Ya, the more I like entertaining I lo wika lea. The more wa maua yarki apolo lo loko every time ke va rankalea it's like you try to avoid this person because you give ai ko lo ai ko mai umalo wika. Io ya le fa ka ko wol permiti. Fa ika ya ko yo mai fal. Ko yo ko permiti ko fa ika ya. Ya e usi vol kaya le fa lo ko kalo ma e fa ma lo wa na to ele o ama na ia ele atua a le fa mai tala dispa ia. Ele ai ma se me o ko makua kumurki apolo le melenga e fa ka ngai ngofo. E fa talo fa tangtene o te fa a umalonga e lu sa o ke mi fa ko ese ga nga fa le le lo misa. O la utala le fa istangata ma ke fe ese ai said pole ale tafe ese ai. O la fo lo ma ke le o ki ha oi. O le ungor ka mele fai o fa le linga ai le po le aso o ka kaunga fa se ka kala
Langa o kanga kara ko ia kai me le fia ilisi. Ai afa ape ke kamu fai ka kalo malo wika la ia. God will not listen to your anger. Now I tell you the reason why. Langa le ka wala fiong pa ele tua. E peru suma le lua fai upa suma lima ya. Io tau fai te ya te tau. Nei iai se tasi le mo atu le alofa tu no le tua. Nei iai se ona e tipua e whasoi sa ia te tau. Ma le anga i nisi e tō teli. Vai mai fai tete ina ne ile maua e tangata uma le alofa tu no. Be very careful. Or situations happen, things happen in our lives, and sometimes we can't control them. Anga mea e masenga kupu ka koolanga. Afai mai. Ia tautua nā ma o e te iwa e le mauatu le alofa tu noa. A e kango e fika lau le whamanga longa o e le atua. Se e whai mai, makai mawhainga whamanga alo e se ka ngaka au mea ianga whai. Oka se kele. Aya. A lala o onga tuspa ia nei meo le whamanga alo whamai a o te le whai ati e te oe wha fitu a ia wha fitu ni fulu ni fitu. O lono winga o le a e hawha inga wha se lau iwa se fulu i le aso e kasi. A whaonga mai la, e mawhainga se si aki o e wha se lau iwa se fulu le aso e kasi. It means that the Lord Jesus is teaching us to continue to forgive no matter what. I tell you, even I stand here, I know it's not easy to do that. Alisila mela fe mai. But watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Or this you punga about defile many. Mai awana iaisi a ona e whapenana tupu. E tupu a ona. E a whaina ini tangata se to atele. Kalo whai lau neipa e tupu a onga. E ke moe ngai o le ile a onga. Ai ke a alai whakai au o le whai koko ale a onga. E koe moe ni sipo, e koe alai wha o le awar kele le a onga. E ke koe moe ni sipo, e ke koe alai whonga. Wa le anga uma o tau le a onga lea. Pa te kasi kanga sau le a onga oe. E ale ka koe mai ya. Hallelujah, Lord. Father, fa molmole fa manuia ko yo fa ko fa ya me nga kas fa ka ko pre meeting fa me malaki nga po mai fa pe hala ka ko le powerful me la le malaki o mai u malo powerful ai ke le lo ale ke ka kalo ma wa ona wa ingo ale tu e fa longo lo me la fa o ki ka kalo ma le ona lo loto fa te talo ma se me o onga le ki ke u lo loko. Mate yo no fai upa sufa sulima ia. A faito te whaamangalo i nātu tangata i ala tau ang sala. E whaamangalo i na foi o tau e lo o tau tama o le langi. A faito te le whaamangalo i nātu tangata i ala tau ang sala. E le whaamangalo i na foi e lo o tau tama o tau ang sala. A forma la elese exception e mangalo ia ang sala. Ang me tu spe o ila fetalai o Yesu a whaamangalo a ele whaamangalo li sikang kaya ang sala. O lan mela kupu ya oe le ai masau ang sala o mangalo. As simple as that. Langai vai oto ole mea pito e siri na mana ia nei me ole falenga. Pole ale ke leo le ang sala le kanga. Sau wa Yesu ele Yesu ang sau Yesu fa mangalo umaka kong sal ba male Yesu fa pe nga fa ka ko lisi nga ka ale ba pe e kelo fa so e wo fa so wo kumu vale ya wo va ko ngai fa ie ko fa ole ala ofisidi ole ala o onga le kuspa ie ya ka ko fa fiele aso fa se lau ivas fu ai se ala le mele mafaienga e fa manga loa talo fa tantene o tafa fa ie vai oi fa se la ivas fu le aso fali la ne pa fa ie fa se la ivas fu le aso lua aso ko kiki afe wa lu ngalelua aso
If your sins are not forgiven, if your sins are not forgiven, God hide his face from your prayers. But your iniquities have separated us and God. Olono wingala ole anga sala le tu mau aisa anga lele fa mangalo aisa anga ile mafainga fa mangalo le tikanga fa peala oyele e ke saua pea la te talo le tu ele ai ma se me o fi fa fonga mai ele tu ala mai hey ku alu mo e fa ile me ka nga fa ai el waku ngaka ele mafainga mafaia fa mangalo ngo Lord, I have done what I have done, but Daddy, please forgive me. Responsibility Number 3, hindrance to prayers, idols in your heart. Awete te talo le atua ala ki ke ua se kupua I lo loko. Ezekiel suma fafa o petolu ia. Le atari ia tangata. Wa fatuina ia tangata o la tau tupua yo la tau loto. Ma ua tuina yo la tau lumala la taungsala e tau suayai. La tau te fesili mai ea ia tia. Amen. Ia o le tala le atua on fa Ezekiel. Me le atua Ezekiel ke vai. O kanga kala ka kalo me wa ka kalo ka isala elu. They were praying to God. Afa mai tala le atua ya Ezekiel. Alo e fai tangata le over mai. O ke fifa longo aku e ila ko me ala fai mai. Ala ke u kupunga yo la toloto. Amen. E fifa longo le atua ala ke u kupunga ku kongo loto. Ele hai ka kaunga ve esele me ala fa la velave. O le kupua fa fonga o le menol tupua. O le me pito sili na taua ya te oe. Wa e nofo matu le nofo anga o le atua. Le ala fai e masangi anga fai eisi kangaka. E ko a anga yo le loku mako a anga yo e kakalo. Amen. A o le me ala ka ua e longo loko e le o le akua. Amen. Patalo fai lau nepa fai nepa. Ya, fianga ngai mea o loo. Yeah. Number 4. Hindrance to prayer, mistreating your wife. Ya tonu la ile le ve ile vanga ile emotional wife o ena ile emotional wife. Ya falongo longo le mai wa amolo wife na wele te repeating al mele fa so e mato. Ya va fonga tol sala tispa ia wa le fa ta mai ol mo pete re tol fa pe fitu ia. Ia fa pe auto tani. Ia faile a inga malepoto. Ia fa auto ile tino vai o fafine. Maava ia te ia ona ua to fia fa. Fa mai e fa auto maava. Tamaloa e fa auto to iava. Ia fa auto ile tino vai o fafine. Maava ia te ia ona ua to fia fa tasi le ola e fo ai fo ina mai. Ina ne fa lave ina o to tatalo. Ina ne fa lave ina ha o to tatalo. And all the ladies say, Amen. Va fonga mai la. Va pea la vale kama ia la. Come bai ko ku kalo ko yo ku ko e ke so alo ka mama lo kina. A saulo lot. Oh le tu ai. Ya lo fa mai fa man wi mai la fa na. Wa makua ingo le tu ia ku kalo. Ana le fai mai tu spaia ia e ava ma e fa alo I lo to lua. Amen. Ia e le fa pe o se fia vivi I fa fina le te fa tu la otala. La nga o lisi le me fa to atamala mala mo to fa tau fa pe ele e fa lave ia ka ko kalo tamalo lo. E fa lave I lo te talo lo mistreating o lo to lua. Ia mo intama lo I fo lo mata. Ko pe fo lo kalo fa ko ese dia ko. Fa pe o ngai ke ngofo fasi pang sala lo wa. Ia o te fa te o mai mau lo ke mi ki kalo ai fu.
Si le lo wa fai mo so al fa le ya me nga mai fa ko ese le fa finge ya ona fa fonga mai le to ngai fa la vela le de talo pe mistreating al fine. Amen. Amen. Number 5. Lack of faith. O si la tangata e sa wal te talo ai makwale kalikongo le mela kalo ai. Ele te tonu le mela te talo ai. Ya kopo mo fai upo ono ia. Ia ole atu ma le fatuatua. Awa lavana i masarsalo. Awa ole masarsalo. E tu sa ia ma le pea o le sami wa sou i le matangi. Ma fe lafo ina. Fa mai ia e ole atu ma le fatuatua. Ai a lakla le fatuatua. Ona fainga tala ia e fa la velave le mena i lau te talo. Mare ko su tasi lusu ma le fa. O le mea lea o te whai atu ai ia te o tau. O mea umalama tau te ole mai ai ia o tau talo. I nā whātua ia o nā maua lea o tau. So se mea e ole ai le atua i nā whātua ia o na e maua lea. Ma te e lusu tasi lufu lua. O mea umafoi tau te ole mai ai le tatalo ua iai le fatuatua e maua lava e o tau. O mea foi wa e ole mai ai ua iai le whātua e te maua lava. O lono wingala e alanga le maua e lack le faith. You cannot trust God. Amen. Ka unwa ke le meno le fatuatua o lo wa o lo faalangolango le ia i mea e te le o vaia. Ma le a ma mea e leo tino mai. O longo wingala o le ngai mea o le whakuakua o lo faalangolango le se mea e non-existent. It's not even there. Amen. Or when a law speaks, o ke whai aku, you know, after all these years, one of the greatest role model mo waia, o William. Ai me tala no ai me life ali mai le. Pa ngale me e ka ua ia pasta la apostolo. O le fia sau no mai le nganga pa yo le tu po le me fa. Ya o me la e fai kala ngo ele fai ngol fale kalo kala ngo ele fai ngol fale sa kala ngo ki vi ma le ki o kala ngo e me ia fai mo nga lu nga le tu. Ku sa le kala ngo mai William. E foi le ka ia ku sa he lu nga o va ngolo ka uru apa. Ah, kale ke leo ngi me fai. Ala ka va ia ku ele powerful ngi me le fa ku so. Ya tonu e makaukia le ko nga faith. Ya pate o te tonu e ala ngale tu tupu fo ime o ka ko fo yo lang. E la ke faith. Amen. Ifa ka lo fo lo ni pe mga mi al faith. Mi al fa to. Ya fa long va lang kala mai fatu mo futala ya fatu se lau kala ya fatu ele afika la ya umalo la afika la fa ko lima se lau afe ya umalo fatu lo el million de tala ya umalo fatu lo el billion de tala ele kai fa solo but you see faith grows as you keep on trusting God with the little things. You begin to see God give you more, and the more you receive it, the more faith. Number 6, lack of persistence. Mele kasi ala ko kalo ya va se le wo mo kalo le ala se me okup. Luka sumal val fa mo ya O fetala yatu foi o ia il fa ta oto ya te ila tou. Ina ia te talo so o te tawai ai au le fa vai. ya va talo fa la nepa fa nepa ya te talo so o te fa vai. Fa fonga oto. Itala Yesu fa mai. Pray and keep on praying. Seek and keep on seeking. Ala pray nga efesum ta momo. Ala talo nga te talo ya itanga ta uma le kalesia o fa fi uma le worship center and okay ala wa le tala le fa pe mi mita se me otupu. But I cannot remember se aso nga ngalo ye cha uno te talo mo fa fi we are mentioning their names every day. And I keep on doing that every day. Okay, no foi po isi aso nga misia i tanga tol tato e kalesia. Kalo ile atu. Ai vai oto.
Ai kakalo ko ile tu ile to keep on praying, keep on doing it, keep on doing it. Au ngoi ki fa vai vai, kakalo pea. Amen. O ki fa vai vai. Le fa ba yo tu talo so ha, never give up. Never give up praying. Ai kakalo ngai ile work, keep on doing it. Amen. Yo te lona mai Yesu fa to tolim. Tata fo ele na Saul po. Wa tu fa te to. Olona wo. Amle mole. Ai fa mai la tu spe fa mai. Ele Saul tangata le te tala la fa te to. Ono olana wo. Ai na Saul e te tala la fa te to ono le a. Okay, la o ko le ki o le mele. Keep on doing it. E ala te talo na te talo fa o la ka kalo ngai le EPHESIANS okay ka kalo ya so uma ala tala le tu Lord, I never give up praying this prayer until I see it happens. A me ala nga okay ke fa malo si ai ka uma you know ka kangi lo le wakil va veao ki ngalo fa ngo le va ku fa lunga o sa vali lo le mele la prayer closet. I spend time with the Lord. Okay, le lo foi po ye se aso nga ngalo e ki o lo ka kalo mo fai fi au male we se presenta. Because that prayer matters to God. Ke lo ai lo foi se tranga ka ke mentioning o lo nga ngo ya so uma. And if you do that continually, you will see the fruits. One day it will happen. Ola ulu foi le te oi, you know, afi so far now. Kakalo mo lo fano. O isi kan ka ele man ko la ko ya ingola to fano. Amen. Pero oi e ko filo fa. E ko ongola fa. Oi ngola fa. Ya PS tampo ho le ka ungo. Because ele man ko inga, but you know, if you pray for your children every single day, you will know their names by heart. Number 7. Let's see me fa la velavina te talo o le negligence of the poor. Fa pea o ia ai le se me ka o le be a ki nga nga fa longo ngai ka ka la fi ai o intia ya la ke fa karinga kuria e ai. Ki na fa atu o le mission fan le amai la lo sfulta la va mai ave plesa ile nga luenga fa missionar. La va let's have a look at the word of God. Lucas oh, sorry. Proverbs 21:13. Ole na puntion talinga ile vala awar tanga mativa. E vala au lava uia ai le talia. Te feitau mai ia. Ole na te puntion talinga ile vala au ale tanga mativa. E vala au lava o ia, ai le talia. Whoever closes his ear to the cry of the poor will himself call out and not answer. Toti longa o to mele o te fatu afa fonga mai kako e kalesia. Ola ulu ile ye te oi. E ke wa fa pe ele o fa la vela veinga le mele ye kako ka. Whenever we are asked to give to mission, give to mission. Your $10 is worth millions and billions of souls. Ai fa pea o ele fa pea ele anga kele mele ele kele fa mai o le kanga kele fa susuinga le kanga kamakiva. I remember really kemika kilo itangata ye mana me in India and places I went to in South Africa. Why yoto e ofo nga luenga na missionary for they desperately needed up. Why? O life fanga e mata yo male ministry o i South Africa. Tangata mai lesia society tau lesia society tangata they have no homes, no nothing.
No way to survive. The only hope o tangata nei o me whawhanga e misiongale. When we are asking you to give money to mission, o le ko kelo isikanga sawa le sipukalinga, oso le sipukalinga, ma e ka kalo e whapea la e whafonga mai le atofa mai, e ke fiu e kauwala au ea, e le kalimai. E si rongo ni ma pe whapea wa, visau kupe mo le ngalunga wha misiona. Yo tele mi mite se mea, but thousands and thousands, over $100,000 has gone into mission. Ana te fa tu la tale to. Ki o fa pe ai le ma fa ile ko le mele. Ale tatunga lung fa missionary. There's so much money that we need. We need to run the school. The reason why ya lenga nga fa ile on fa missionary to train the missionaries and send them. Ya le alo ka ko kalo ai a o ke me ave ke musu fa fonga o tu tala tu pa mai, whoever closes his ears to the cry of the poor will himself call out and not answer. Tano foi la nepa fa inepa nga se furuka la le fa yaku fa fonga mai o tau le ala alo fo ya o so mo le sipukalinga ava yo tau. E o te le tau fia se mea na mai e le atua e watu mo le mea mangui ai ka ngaka. O te whai atu foi, se furuka la ale kako mele whako e sau le so sa tu kongo le pusalai o e ave e le ngā luenga wha misiona. Ya la alu whai asa ua le sipuka linga o le sipuka linga le ase me o kupu. Amen. Amen. Au le si ame o te mawa whau e, a uoti. O te mana o si tangata e lofa i la whana. Ai ele whaia. Amen. O le tala atu sipa ia, e te tau wala au i le atua a ele tali mai. Ai ape a kiva apulau lanchi ngai vai aso a vese mea mo ngā luenga wha misiona. A ele mwhainga kiva ap siasu tasi. You can, but that will give you a lot of blessings. Number 8, wrong motives. Mo foi o se o kako motives e fai ese mea tato taloi ya kopo e fafa u petolu ia o to ole atu ai le maua awa o ole atu ma le fa le tau ina ia fa u mai ia mea ia o to mana ole anga kele ka kai ole le atu le tu ai a mai kupe a le tu ai a mai le mea le ala si le fia le atu o le pepelo ia la fia manga e mo mai mea la fai el mea la manga oi fa manga o le fa pe ko ai la ka va le oh. Amen. Malama le atua I tatou mana onga pe ata watu le atua. Amen. Prayer offered in faith is effective. Prayer of the righteous has great power that produces wonderful results. O le talo tangata mi o tonu, afonga mai. O le tala meaning fo le la ufa matalanga lea. O le talo tangata e wa ese uma me ka ko kalango ai, you know, le ko yese ika le ko yin. Wa umanga tio umanga me o sa ka kalo le tu. Then the Bible says you are righteous. Eleva pela ufa ko righteous on ngi me sa on e fa. No, you are righteous because you obey. Amen. Now, the eyes of the Lord watch over those who do right. And his ears are open to their prayers. But the Lord turns his face against those who do evil. James 5:13-15. Are any of you suffering hardship? You should pray. Any of you happy? You should sing. Any of you sick, you should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with the oil in the name of the Lord. And then the Bible says, and a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven.
The prayer that offers in faith. E lua mena e taua e taumaina, whaafonga mai Iakopo e 5, whaipusumale ono. The earnest prayer of the righteous person has great power and produces wonderful results. Lua la mea taua ngai kauenga. The prayer that offers in faith is powerful and effective. They heal the sick. Number 2, the prayer of the righteous has power to produce wonderful results. Malonga e tio ma mea ia fale velave te talo. Ngai saurola ia lea no fatu lea te oe. You offer the prayer in faith, God responds. You offer the prayer of the righteous, it is very effective. Amen? Yeah, and then I want to close by Melia. No, bless you all to ilelele. It tus paia. When you are weak, prayer refreshes you. I'm not saying que koe refreshing oe. Prayer will refresh you. Keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Hallelujah, Lord. Amen. Oh, yes, it was not far away from the crucifixion. Really, he was agonizing in that time, but really was also a time of refreshing. I often read that every time Jesus will minister to the people, he feels weak, he feels tired, and then he withdrew himself to a solitary place. Minister. Amen. A refreshing. For me, I see prayer as a time of refreshing. I see that whenever I'm tired, the best way to refresh yourself is to go into your prayer closet. Monday is sleep-in day because the sleep-in day means that you're resting on Monday. I don't do that. Monday, I get up at 5 o'clock. After 2 sermons on Sunday, I get up at 5 o'clock because I know it's time for refreshing. For me to have another great week, it means that I have to get up early in the morning, even though I got up very early on Sunday morning, getting ready for the church. It's my refreshing time. 5 o'clock, I'm up. Because I need to be refreshed. Pray is refreshing. Yeah, I feel so strong. I'm ready for the week. Prayer refreshes Jesus for more strength. Recharge. Amen. Recharge. And you're ready for the next day. You need to go to sleep. No, go and pray before you go to sleep and see what the Lord can do. Ke miki ape teru lai le langi, ke miti e makangofio au lo lai fola ile langi. Ai moe lai le foi menga e ke va ku ngol ke mongi lai ke miki ai. Yo ke va ku mele anga u mongi ile lo langi lai e ke moe le po ke miki va ku e sha lo langi la wa ya lu ya.
E koe vai aku e koe va pe koe miki va pe le koe fa koe ngunga Malaysia wali inga. Hallelujah, Jesus. Amen. Si le ori mai le tu. Father, I ask you, Lord Jesus, that you will speak to your people. Mea umale atua na ifetalai e te tauna ve ese. Se le ita ve ese loto le fa mangalo. Ve se le ignore mātou o nei tangata mātitiva lai mana o mia lau fisosa. Father, I pray, Lord God, that you would instill more hope, power, and incentive to serve you, Father, for the rest of our lives. We give you back all the glory and honor and praise. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. O mai lau fai pese fa mo, mai lau fai pese. La sauni mole fai la unga alo no tolu ia mal fai ngā fai la unga mulmuni na al tatou aftanga ni tai au.